gani? Ukiwaza kushinda, inawezekana kushinda. Ukiwaza kushinda, inawezekana kushinda. Amen. Ukiwaza kushinda, inawezekana kushinda. Amen. Haleluya. Amen. Ukiwaza kushinda, inawezekana kushinda. Haleluya. Amen. Wazo gani ambalo unalo asubuhi ya leo na mchana huu? Katika yale ambayo unayaona wewe, kwa namna moja ama nyingine, wazo gani? Biblia inatuambia mawazo ya ndani ya mioyo yetu. Ukiendelea kusoma neno Mungu anaeleza habari za mawazo, kwamba mawazo ndio kila kitu. Yesu akasema kwamba kila neno anayowaza mtu ndio anayojaza nini? Kama mtu umeokoka, unakuta mawazo yako ni ya kuwaza Yesu, ya kuwaza mambo mafanikio, ya kuwaza mambo ya uzima, ya kuwaza mambo ya kuendelea vizuri zaidi, ya kuwaza vitu vizuri, sio vitu vya kushindwa, sio vitu vya kufeli, vya kutokufanikiwa. Unawaza mambo ya kwenda mbele. Kama ni ugonjwa, unawaza Mungu aliyeniokoa, hata ugonjwa huu nao atauponya. Haleluya. Amen. Kama Mungu ameniokoa, tatizo hili atalifanyaje? Atalimaliza. Huo ni ushindi katika ulimwengu wa roho. Amen. Naomba usimame hapo ulipo. Amen. Mawazo yako yanawaza